Ano rin sabihin na Bolwan, Lakatan, ni Yes. Guada. Ay na bakit ang abalasang Aha. gasat na indasinang sangitan taaddakan iti dinaan naramanan idi panawen nga isutay na lasbang Ay, sana ko. at babawi kaman o guwada Ala kayo. saan monton pulos maramanan Diyan niya. tay saba alakatan ni ahang nga imbagla kung mga up nota oh my God darling ko ta inta pasyar ta panagliliday mo inta agasan mapanta aduwa ijay San Francisco Alicia Ala kayo. nakita Naglaing ka lang ni DJ Marvin. dahil gayam ni nanang Oo. ko at si dintilok po na Aha. iti babati nga to na at dadakkel na sugat na napalalo agig tut ko nasugat nga at babasa nakiapakan no idi isot kinirabda Oho. Maraming salamat, Ma'am Riodera Dion Ramos for sending 530 stars. Siyempre, hello sa ating 240 live viewers. tay na bakit ang abalasang gasat na inasinang sangitan tadakan iti dinaan naramanan Ano yan? idi panawid nga isutay na lasbang at babawi kaman o kwada Ala kayo. saan monton pulos mapasangpet Ajay. tay saba alakatan ni mama nga imbagla kumaamos mo si igam oh my kandarling ko ta inta pasyar ta panagliliday mo inta agasan mapanta ijay lugar San Francisco Alicia no intaw makita tay saba ni amma dati gayam ni nanang ko at si dintilok po na iti babati nga to na at dadakkel na sugat na napalalo akik tut ko nasugat na at babasa nakiapakan no idi isut nakirabda nakiapakan no idi Aha. isut nakirabda